lo anak bu kini orang hujan-hujan sih. Atau kini lah banjir lo. Aku lah nan salah pun mungkin gara-gara petang tuh longsor-longsor tuh banjirnya taruh. Tapi nampak kadang banyak orang main buang-buang saruk ke air. Kok bagaimana ke banjir awak ni Orang membuang di tengah air tu di Smackdown dah ana. Iyo tu lah. Oh, lah jalan banjir-banjir modeko tu tambah tersumbeknya de saruk tengah air ko. Mana orang-orang awak aku nak lah jalan. Mode itu banjir ya nak kok lah tarik nyoh hati. Mantai ibu ko di muka rumah ibu mah bu. Nampak beko membuang-buang saruk. Orang kok membuang-buang saruk hari ece. Iyo di hari kalau nampak ada awak ni. Awak cari lah dia nampak kau kadang dia saruk tu. Kalian nak bercampang ke tanggi tu. Tidak tu bakar sinan. Bakal endak lah baju yang plastik-plastik bakal kok nan organiknya bisa jadi pupuk. Op. Pengai bu tu. Endak kau memakai dinya endak sampan dah. Orang kecil kan membuang sarang, kau ujung-ujung buang ke tengah air tu.